Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Sen bila long candidate bila de klawat jongkari. In yang syakmat, in yat syakmat, in tur syakmat ngakum ke kurim himdai bandon dak jingkali. Ngin tray sitom lang. Mabaten? Aro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Kaarf nyuturik ukala Lincoln kelas dang ke Jingieid kyrteng jengki kyrtong iakhun election MDC sya ke district council Arhajar Arpusan. Uba Fantin Joseph Lagadong ulalong ukirtong beningkong na pedeng kinong ni kyrteng ha interminal state bus transport mauyong. Uba Fantin Joseph Lagadong udayu MDC kalait umkra constituency na kaseng NPP ha ki sansnem baladeb ulong MDC na kaseng Congress tang ba ka district council kadai ka madan nilakai politik kabala bandrung banmi ni ringkang dingper kat bamon namar bomdon ka an kentiap seng. Shiteng samoy ki Congress bajob ki let yasno badrung sya ka NPP banyo shna EC bad pinkhalem ya ka EC bala yalam da ka UDP kumta uba Fantin Joseph Lagadong ularung NPP ya uba Fantin Joseph Lagadong ulawan ban sunran da kalok jong u ka Dr. Mazel Amprin Lingdo ringkat ki bahayeng bahasem kinong kershan ki balawan sunran uba Fantin Joseph Lagadong habakran syakilat pathai khubor na kaliang uba Fantin Joseph Lagadong ulaong nga kermen scam ban job bat nga syania haladi bat ha kinong kershan ki bala penjom ha ke election baladem bat menta ka kentiru kin ai jing kershan ban penjab biang sahisin. Syusyu ulaong ka jing pendep iki kam MDC kalabun ki bil ki bala kelaan ki labun habaya day baki kendau ki syam bat ki wei ngila trailang bat ka sorkar bat ulat ka jila bat ka thong ka day ban itu ikaktin khasi ha ka primary education bat ki wei ki mat kidang bun ban tray na ka benta ka district council. Richard is here. I, Fantin Joseph Lagadong, having been nominated as a candidate, fill a seat in the 17th Nangka Multi District Council Constituency, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Soba kakamlam ngalale adim bekilap penjob yang amen ajakat kendai ngasu ngatan syong ngala tray sibun kikam nam ta konstituensi ta kawi bekerja penriu terkadang sulong syania aladi bang syania ru hakinong kersan kijungi kiba la penjob menakan ni bat mentaru kinya penjob yang ngasa isi sansnan bila don mo si ki pagta kimat bertema bagi nolak semua kita Nanti kita gimat bila ada pendap macam ni sansnan kijing pendap habai ken bakaan le labun pi play don hang tei play tip ki bills kiba laklaan ki labun mai kalan abi dei ki laka abi dei ka drainage abi dei ba kino ki bun ba ki bel ki bangilaya trailang ba state government trailang bat lat ke jela jungi te habi dei ba kaban sawan pat ki sisang ong ada job shwa sabatai dan dei ngan ong ba kai ka mga trang mga kalong ba ngakwa ba kentin khasi jungi bahkan long compulsory no aka primary education kata kali ka wisha kamat bat ngin saya budin biang dalak job nga mar ki bun ba ki kam district council bang habit